turabizi ko bahigamba nyine ariko babeshya. Rimwe na rimwe hari igihe bivuga biri mu byifuzo, bakumva babivuga ibyo bifuje bakumva babihamya, ariko noneho natwe twumvaga nicyo gituma twishimiye ko uhasura turi kumwe. Yego. Kugira ngo nawe wibonera ibyo ngibyo abandi bavuga, ibyo bivugwa n'abo Wazalendo n'abandi ko ari ibinyoma. Iyo nk'umukungu agiye gukora akazi araduhamagara tukamuhingira ishati kugira ngo ubuzima bwacu bubeho. Ubwo iyo nagiye gukora bakamba 400 rero ndazaga ngahahira abana. Araboneka ariko araboneka buhoro buhoro, ariko kubera ko intambara yateye ntabwo buno bikiboneka neza. Intambara ko ngo yabagize ingaruka zikomeye. Ingope nk'izihe? Yewe twarirutse baratwiba, mbega ubwo muri bake tubereye aho bamwe. Nongeye kubasuhuza rero mwese abadukurikiye kuri Africana TV, mbabwira yuko mudukurikira no kuri Y3 africanapost.com. Jean Baptiste Nibishaka rero murabizi ko tubagezaho amakuru twakandagiyeho, iyo atari amakuru twigereyeho uwo munsi ntidukora mpaka tubahaye amakuru twakandagiyeho. Amakuru rero ari mu mboni zacu na twakandagiyeho na yahe. Tugiye kubanza kureba hirya gato muri teritwari ya Masisi, ukomeje Ingungu ukaharenga ukagera muri santere ya Gasaki. Ahangaha byakomeje kuvuga yuko Wazalendo ngo ari bihari. Reka da, ubu ngubu nkuko mubibona mu mashusho iri soko turyigereyemo, tukaba twaragiye kugira ngo tuhagere tunyomoze yuko Wazalendo na FRDC batari aha hantu. Ngibi rero ahangaha kuri aka gasozi ukomeje urenga inyuma gato ya nibwo ugera hitwa Remeka, umanutse hasi ku mayaga nibwo ureba muri santere ya Remeka. Benshi rero batuye muri teritwari ya Masisi bari mu bihugu bya kure bumvaga yuko ahangaha hari Wazalendo, nyamara mu by'ukuri uko mubibona turi kumwe n'abasirikari baye mu 23. Isoko ryaremye, turi kumwe n'abaturage, tugiye no gutangira tunaganira tubabwire yuko rero ahangaha haragendwa. Remeka ni hasi inyuma y'uyu musozi turiho. Byatugoye kugira ngo tuhabereke kubera hahise haza ibicu byinshi bituma tutabasha kugira ngo twerekezeyo kamera tuhabereke, ariko ahangaha hose ni mu matwari yaye mu 23. Nkuko tunaganira na chef de cité wa Ngungu anabitubwira uburyo abantu bakomeje kugenda babeshya yuko ahangaha Wazalendo ari ihari. Reka rero nkuko turimo tubona ku mashusho n'abaturage bahari tunaganira, reka tubanze tuganira na chef de cité wa Ngungu kuko niyo igerayo, niwe unahayobora. Abanze atubwire aya makuru yakomeje kuvugwa no kuyanyomoza yuko Wazalendo yaba iri ahangaha muri iyi santere ya Gasake, aho tuvuga kuko Remeka iri inyuma gato y'iyi misozi aranahatugereranyiriza. Murakoze cyane. Santere ya Gasake ni santere iri hagati y'igice cy'amayaga, ikaba no amayaga agizwe n'ibihe bice? Amayaga agizwe n'ibice bya Remeka, ahitwa za Burora, za Miyano, za Gatugunda. Yego. Hakaba n'igice cy'ishyamba cyangwa se cy'imisozi ariyo za Kamatare, za Ruzirantaka, Ngungu santere, za Mufunze, za Bishasha gutyo. Yego. Gasake rero uko imeze uko nkubwiye, ni isoko rikungahaye. Iriya santere uko uyibonye igaburira ibi bice byose, ari Murambi, ari Ngungu, kubera haturuka ibihingwa by'iyo ku mayaga hasi. Ibihingwa byo ku mayaga byose birarema, wabibonye. Ibitoki, ubugari bw'imyumbati, n'ibyo kurya byose, ibyo kurya byose bikenerwa biva hariya ku mayaga bikarema isoko rya Gasake. Ariko n'abaturage bihangana babayeho mu bihe byo guhangana cy'izo ntambara. Nibyo nashaka kugira ngo nkubwire mbigereho. Gasake yabaye isibaniro, yabaye isibaniro ry'izo ngabo yo koalisiyo yo kwa Gisegeti, ariko tukimara kubatsimbura bakahava bakagenda, nanone yagiye igabwaho ibitero by'Abazalendo, bagenda bakajya bagaruka kuza kwiba abaturage, kugaba ibitero hato na hato. Ariko ku bufatanye n'abaturage byabaye ngombwa kubahashya, kubera ko abaturage b'i Gasake ni intwari, babaye intwari, bafatanya n'ingabo zacu, bafatanya n'ubuyobozi. Dufite abasore ba volontaire bagira ubushake bwo gufatanya n'ingabo. Abaturage uko babonye hariya ni intwari cyane. Yego. Kubw'ibyo bituma
isoko rya Gasake na n'uyu munsi Rikigira wabonye ko rishyushye. Yego nuko Gasake ibayeho, ni Gasake nziza igaburira abantu bose, ni Gasake ifite abaturage b'intwari, ndetse ni Gasake nawe wakwishimira, nawe wahageze umva wakwishimira ku isi. Nje mu mpamvu zimwe zatumye mpagera ngo kubera ibiryo bihari Wazalendo ngo iraharota buri gihe, ndetse n'abo bandi bahazaga ku buryo mpagera umuntu yambwiye ati ariko utambeshye niba uri Ngungu, Gasake koko niyo mu 23 ihari. Ngira ngo niyo mpamvu tuhageze abantu tukabereka n'ibimenyetso n'amafoto yuko turi i Gasake. Aya magambo nawe mwarayumvise nibyo yuko bahigamba, ariko twe kuko tuhaba urumva nta matsiko twari dufite nk'abatahaba. Twe turabizi ko bahigamba nyine ariko babeshya. Rimwe na rimwe hari igihe bivuga biri mu byifuzo, bakumva babivuga ibyo bifuje bakumva babihamya, ariko noneho natwe twumvaga nicyo gituma twishimiye ko uhasura turi kumwe. Yego kugira ngo nawe wibonera ibyo ngibyo abandi bavuga, ibyo bivugwa nabo Wazalendo n'abandi ko ari ibinyoma. Wabibonye ko hatekanye? Nabonye ko hatekanye, ubwo ahantu haba hadatekanye ngo habe isoko rimeze. Urumva hari ukuntu bavuga bati, usanga Wazalendo bati turi Rumbishi, turi Cyambombo. Ejo bundi bavugaga ngo bageze muri centre minere ya Rubaya, tujya Kinigi hirya mu birometero 20 turenze Rubaya kugira ngo twemeze abantu. Ari nayo mpamvu tuje hano muri iyi centre. Nibyo reka tuniganire n'abaturage bahangaha. Abaturage bavuga igitembo nirwo rurimi ruvugwa ku batuye hasi inyuma y'ahanga y'i centre ya Gasake. Na abagore nkuko murimo kubibona baje kurema isoko. Ni isoko ntago ari amagambo turi kuvuga, murabona ko iri soko kuko twarigezemo. Hano murabona ko ndi kumwe n'umusirikare turimo tureba n'ibicuruzwa birimo hano n'uburyo bitabiriye iri soko. Ntabwo rero ari amakuru tubabwira y'amapapirano, ni amakuru tuba twakandagiyeho. Turi muri centre ya Gasake, turi kumwe n'umwe mu basaza hano. Muze witwa nde? Banyita Nayigizikiro Shashambura. Mutuye hano Gasake? Hano niho wavukiye? Niho navukiye. Muze tugeze hano rero, umuntu yavuga ngo umutekano umeze gute? Hano umutekano ku ruhande rw'abaturage ntabwo umeze neza, kuko buri munsi yaduye aratera akamburiye abaturage. Abaturutse ahagana he? Abaturutse aha hepfo Insingati, Burora, axe ya Remeka. Ubwira misozi turi kubona hakurya ni iyihe? Ya misozi ni Gacayi na Mitoyo, ariko iriya misozi ni ya M23 ni ifite. Hano Gacayi na Butoyi na Mitoyo. Yego. Hanyuma umuntu avuye hano gakomeza hirya ubujya hehe? Ubujya Gashovu. Yego. Iri soko rirema kuwa kangahe no kuwa kangahe? Rirema kuwa 2 no kuwa 5. Haba higanjemo ibiki? Wayiganjemo imyumbati, ibitoke, ibijumba, n'ibishimbo n'ibirayi. Kwa ujumura imyaka yose. Rikaremwa n'abagore benshi. Ngo babaje kwikorera imitwaro kugira ngo bashakishe ubuzima. Ubwo abaje kwikorera imitwaro nabo gushakisha ubuzima, abandi babaremye isoko. Yego. Hanyuma iyindi misozi twagiye tunyuraho hano hakurya aho nahagana hesa muze. Duturutse Ngungu. Mwanyuze mu misozi ya irebana na Kabingo, Ruderefu, Rufufu. Nuko niyo misozi mwanyuzemo kugera hano. Ariko Kabingo iri hakurya. Kabingo iri hakurya. Inzira ntago ari ijya za Rumbishi. Inzira ijya Rumbisi mwayisize ikadahanwa. Yego. Uriya muhanda ukikadahanwa wambutse Kabingo. Yego. Inzira y'amaguru yo nta ningi yagera Rumbisi ugiye n'amaguru n'ibirenge byonyine. Yego. Ubwo iri soko harya ryitwa Gasake. Gasake rero ni isoko ryahuriyeho abaturage benshi. Nari nkiganira n'abamama. Mama uraho neza? Amakuru mama? Neza. Niwe witwa nde mama? Njewe nitwa Wimana. Wima mutuye he mwebwe? Nduye muno muri Gasake. Muri Gasake? Hano se mutunzwe n'iki? Turahingaga. Duhingaga ibigori, tugahinga ibishimbo, ubwo tugaha n'abatemba burika. Hanyuma ubuzima busanzwe kugira ngo mukore ku mafaranga nk'abagore mubikora akazi ki? Twebwe dukoreraga abandi. Iyo ngumukungu agiye gukora akazi araduhamagara tukamuhingira ishati kugira ngo ubuzima bwacu bubeho. Ubwo iyo nagiye gukora bakambaha 400 rero ndazaga ngahahira abana.
araboneka ariko araboneka buhoro buhoro ariko kubera ko intambara yateye ntabwo buno bikiboneka neza. intambara ariko ngo yabagizeho ingaruka zikomeye. Ingo pe nk'izihe? yewe twarirutse baratwiba mbega ubwo muri bake tubereye aho bamwe. hanyuma mama witwa nde wowe? Nitwa Ingamiye. mwe mutuye he mubyeyi? Tuye hano muri Gasake. ngo intambara hano yarabahungabanyije cyane. Mbega nda n'umwenda wo tukigira intambara ni ugutera bakabitwaka ibyo kurya bakabisahura mbega ahantu mbega hasa ngaha tuhaye utwo kurya ni hano hakurya bakazana uturayi muno. hakurya hitwa gute? Kabingo. none se mama ko mutaka imyenda muri abagore kandi abarwana wazarenda ari abagabo, imyenda yanyu bayitwara gute? Batwiruka barasaga amasasu tukabita kabijyana. iyo bijyanye barabyambara se? tuvuge nk'urugero wowe wambara inguti nk'abazarenda kuki bajyana inguti? Twe ndago twamenye icyo babikozaga. byose barajyana guhera ku isahani kugeza ku kiriko no ku mwambaro. ariko muri iyi minsi murahumetseho? turangije ng'icyumweru twicaye. ubu murabyibuze mupfuye kuryamaho gatoya? mbega ni icyumweru kimwe nacyo turyamaga dufite ubwoba. ariko muhumure. yego. turacyakomeza rero turi Gasake nk'uko mubibona, kandi abayobozi baje kubasura, harimo chef de cité wa centre ya Ngungu yaje kubasura kugira ngo babaganirize. abaturage ahangaha barimo barabaganiriza kugira ngo barebe uko bimeze. reka rero dukomeze turebe mu by'ukuri muri iyi centre ya Gasake uko ubuzima buhagaze. tugiye kureba chef de cité aho arimo abaganiriza. Ini ukoresha telefone ikora tunakoresha magastanda. Mtoto kanza namba. Nibyo reka rero tunakomeza, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu mbanze mbabwire yuko abakeneye kwivuza indwara zananiranye, indwara zitandukanye zo mu mubiri, z'uruhu, indwara zo mu mutwe, indwara zindi zitandukanye mwashakiye mu kizungu bikanga no ku bandi baganga bikanga. Uyu yitwa Dr Mayanja aragufasha mu kukuvura n'indwara zijyanye n'ibintu bijyanye n'imyuka mibi, amarozi, akarande, imyaku ndetse n'ibindi. Harimo na kwa kunda abantu bashakisha ariko ntibagire ikintu bageraho icyitwa inyatsi. Ibingibi Dr Mayanja arabafasha, akaba aherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Bunagana. Abari no mu gihugu cy'Ubugande namwe mushobora kumugana ku ishami ryiwe. Afite rero telefone ushobora kumubonaho, na akamenyetso k'uteranya 256 790 733 860. Iyi niyo nimero ya Dr Mayanja. Nkuko nababwiye rero abaturage baravuga imibereho yabo, baravuga indimi zitandukanye. Imisozi ikikije ahangaha ituwe n'abaturage bavuga ururimi rw'igiswahili, ururimi rujya gusa n'Ikinyarwanda cyangwa se ururimi ruvuga nk'Ikinyarwanda. Bakavuga kandi n'igitembo. Igitembo basuhuzanya bate murabyumva muri iki kiganiro. Ni abagore benshi n'abana bakora imirimo yo kwikorera ibicuruzwa bitandukanye bituruka mu mujyi wa Goma bikagera hano muri iyi centre. Ubwo barerekeza aho ngaho za Remeka, bakerekeza no mu bindi bice bitandukanye bajyanye ibicuruzwa. Nguko ubuzima barimo babyita gushugurika, gushakisha no gushaka ubugari bw'abana. Atangira asobanura ukuntu bamusanze ahacururiza, bakamubwira ko ajya kuri centre ya Monisco hanyuma akicara akahategerereza, akaza kubwirwa, yabwiwe yuko aza kuvuga yuko ari umwe mu bahoze ari abarwanyi ba FDLR, hanyuma yazagera mu Rwanda agahabwa amafaranga. Impamvu zikurikiraho zindi zirimo zirakurikiranwa n'umutekano niba nta bindi byihishe inyuma, kuko uyu mudamu aravuga n'amazina y'abakoraga ibingibi. Ahangaha amakuru akabavuga yuko ababikoze barimo babazwa kugira ngo hapererezwe impamvu yateye aba bantu gukora ibingibi. Reka rero dukurikire muri iyi nkuru
nk'uko byagenze mu majwi yabo, ni mu biganiro cyangwa se kuri interview n'abanyamakuru. Aha twari kumwe na serire ya communication ya guverinoma ya Nord Kivu, Shimira Celestin Sibomana, twari kumwe na Elvis ndetse n'abandi bagenzi be batandukanye, aho twari twahuriye ahangaha ku mupaka munini la Corniche ahagana ejo mu masaha 9 z'umugoroba. Tuve la Corniche tugane ku musozo tubabwira yuko kubijyanye n'ibirebana n'itegeko nshinga guhinduka kwaryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urukiko rukaba rurimo rugana ku musozo kugira ngo rwemerere Perezida Tshisekedi kugira ngo yiyamamarize manda ya gatatu. Ibi ngibi rero bikaba bihisha inyuma ibintu byinshi, ari intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakomeje kwibaza byinshi, hari ibihugu by'amahanga byinshi birimo na communauté internationale byihishe inyuma y'ibi ngibi. Hateganyijwe rero iki kubarebera kure? Bamwe mu barebera kure politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabona imyivumbagatanyo, imyigaragambyo no gucikamo ibice kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bishobora kuzaba profi ya AFC 23 mu guprofita nayo muri aka kavuyo, ikaba yakomeza urugamba, dore ko muri iyi minsi ku mirongo y'imbere bakomeje kugenda bafata ibice byinshi bitandukanye nyuma yo gukuramo Minembwe, nyuma yo gukomeza muri Baraka na Fizi muri teritwari ya Tanganyika. Mwumvise yuko bakomeza kwerekeza Ikisangani. Ibi ngibi rero bishobora kuzahura n'izihindagurika ry'itegeko nshinga, hakavuka imitwe myinshi irwanya leta ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta. Abangaba nabo mwarabyumvise ko ari Martin Fayulu, ari Moise Katumbi n'abandi ndetse n'abari mu nteko ishinga amategeko, harimo n'abadepite, hari abadashyigikiye yuko iri tegeko nshinga rihindurwa. Hategerejwe rero byinshi bishobora kuzavamo imyigaragambyo itandukanye niyo mubona mu gice cya AFC 23. Mwabonye mu minsi yashize uburyo iyo habaye akantu gato muri Kinshasa hari urubyiruko ruryamiye amajanja, gusahura, gutwika no kwambura abantu. Ibi ngibi rero bishobora kuzagaragara mu mujyi wa Kinshasa no mu yindi mijyi itandukanye. Ngibi rero ibirimo bivugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa societe civile kabikomeje kwamagana ibijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga, bishobora kutazabyara ibintu byiza muri iki gice. Hanyuma nyuma yaho ngaho kandi kubijyanye n'urugamba akaba havugwa abasirikari ba FRDC ba mudahushwa ngo baguye muri Tanganyika. Abangaba akaba bagiye gutanga umusada ndetse ngo no kuzibira mu 23 twirwaneho. Mu by'ukuri imaze gufata ibindi bice byinshi nyuma ya Baraka, yerekeza Baraka, ikaba itangiye gufata n'ibindi bice byinshi nyine byerekeza muri uyu mujyi wa Baraka. Umujyi umazemo iminsi umusako udasanzwe wo guhiga aba FRDC banze kurwana. Mu by'ukuri bakaba bashora abarundi imbere na Wazalendo bakomeje gushirira ku icumu baraswa na M23 twirwaneho. Ngaya makuru rero n'abateguriye muri iki gitondo, byinshi mwibaza bindi murakomeza kubikurikira mu biganiro byacu. Mu gusoza mbabwire yuko Dr Mayanja abafasha kwivuza indwara zitandukanye, nkuko nababwiye rero harimo indwara z'amarozi, indwara z'amahumane, imyuka mibi, akarande, indwara zo mu mubiri ndetse n'ibindi. Ahangaha rero nkaba mbabwira yuko mumubona ibunagana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda. Kuri telefone, ku murongo wa telefone kuri WhatsApp ushobora kumwandikira cyangwa ukamuhamagara, ni kuri katumenyetso guteranya 256 790 733 860. Ni nahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mbashimire, nitwa Jean Baptiste Nibishaka, Kilipa yari ku buhanga bw'ibyuma. Musubira mu biganiro byacu kuri video yashize aho naberekaga ingungu. Musubira muri iki kiganiro mukomeze mutubwire ese ibara ry'inka twababajije riri mu kiganiro twakoreye ingungu rivuga paradizo y'inka, iri bara ryayoberanye ni irihe bara ry'inka? Jya muri commentaire ugira icyo twungura mu bitekerezo byacu. Hanyuma kuba dukurikiye muri irya no hino mwifuza kudutera inkunga kuri chaîne yacu ya Africana TV kugira ngo tugere ku makuru ari imbere kure, tubagezeho amakuru mwifuza yo muri quartier zitandukanye, ari abari mu bihugu bitandukanye, ndavuga bari muri Afrika, Aziya, Uburayi, Amerika n'ibindi bihugu. Kambahe umurongo wacu wa telefone ni akamenyetso ko guteranya 250 783 iyi nimero mukaba muyibona mu kiganiro cyacu hano kuri screen zanyu. Mbifuriza kugira ibihe byiza rero, mukomere kandi mubane natwe naho ubutaha.